West Karbi Anglong Amreng Homosphere long Thongnok bi LP School Leving along pada baji troxy pen tak vote ke jok pangchenglo koi phis tame 129 PS along bangke mane machine heno daklo EVM machine mat first machine ta heno daklo second machine ta heno daklo mane non third time bang non si connect lo la pen non pa jok bomlo seta bang troxy an ke pada bai troxy an bangke bang troxy an jok pensi mane machine ma heno daklo lasi lason machine kaheno along aprek ta hoitu dopok thai ba kachiri nei bang la helo lasi here me la sor mu jase met non la so election bang ke iritum kachiri pik nei dui la pen ke a voters tum stame iritum mane laso ke jok la machine me heno laso bang same lang nei ji iritum information pi nei ji iritum phan je machine heno pustame sinilor stame phan ha hedet pupedet jolason bang li de nei la pen ke jok dimlong pen laso same to same line laso butam laso long klang ma klang krema me karma karkema la pen a pithu bangke hola arum vvpet jitu ke klo jitu ke jok ateng pen a vvpet same klang ji laso arjan ateng klang nai ke jok arjan ateng pen kali pulong tel laso machine manga chok chelo jong sia machine chalu hoi pustame chok chelo la sinon la daxtame bu si not responding koya si pulo main machine si joloson thaksi aso asa kahino sa duji lasi voters atum same chini nang po nilihin pensioning rilo pen pachini lo je jok nang po nani tum la komat mage jokji laso ke jok ang dena abang ame karma karkema la pen laso teng pen ho room vvp bang pluma klupema la bangta pang thek nang ji lasi lason kali pote amisin bang ke chok chelo la pen larvek nang po lalo officermen bang nobin Bisokorma non kono poran se aku pithat ke betu non ke methu mane non 920 alom lam si non aku ri kuche yok thulo non bangke third time non bangke penjong si non la third time bang si no pulote la bangta itum aku lang pamina kopo total voters ini leke total voters bang non bangke nili chini lang seta 500 600 bang duji la sonja dak bang du la so along bangke tanguni pusima tangunji ke tang bangke ভোটিং মেচিন আছিলে এইটো বেয়া হোৱাৰ কথা শুনিছিলোঁ আপোনালোকে কি মই এইমাত্ৰ শুনিলোঁ আহিছিলোঁ ইয়াত প্ৰথমটো নট ৰেছপন্ড বুলি ওলাইছে আৰু ছেকেণ্ডটো তেনেকুৱা থাৰ্ড পৰ্যন্ত আমি বেয়া বুলি শুনিছোঁ এতিয়া বিএলৰ পৰা আল্টিমেটলি অলপ পলম হৈছে প্ৰথমতে 7টা পুলিং হ'ল তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে ঠিক ঠাক কৰিছে মষ্ট প্ৰবলি এতিয়া হয়তো ভাল হৈ যাব কেইজন কাজ হৈছিলে 7জন তাৰপাছত এতিয়া ভাল কৰিছে তেওঁলোকে মানুহ আহিছে ছেক্টৰ অফিচাৰ আহিছে ভাল কৰিছে এতিয়া আৰু বোধহয় এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে কেইটা বাজিছে এতিয়া 9টা 20 হৈছে 9টা 20 এতিয়া ভাল হৈছে ভাল হৈছে বৰ্তমান